ایواره خوش بینرین چارپل مدیا ایرو دیسه ام به هوراب ده برنامه پانوراما روژه دا به میوان خواه برس قاسم ارگون را امی بویرن وی داوی شیروه بکن ام هیوینه که هون حتی داوی بگوداریا مبکن به تبنی و پرسی خوشی تبلی برنامه بن اما گله کیف خوش بن برز قاسم ارگون جیگری سروکی گشتی پارتی آزادیا کردستانه ایرو ازو برز قاسم امی بهورا چند مجاره شیروه بکم مجاره می که دوی سه روژه های داویه دا که اکتوال بونه اما سروانا باخفن و هون دزانه که ایرو روژه اولی یا رمضان بو ام روژه رمضان لی همی مسلمان کردستان پیروست کن هیوید کن بگیجه آرمانجی خو بگیجه خیر و برکت خو بلکه قاسم تو بخیراتی سرسرا سرچاوه راحتی ناخیره نبی گلک سپاس کک میرزا بله ما او کر ایرو تو زانی دست بیکا رمضانه اگر گوتنه تج سر او که رمضانه هبه فرمو اگر نه امی اجی رمضان همی مسلمان تماشاوان چارپل مدیا و همی کردستانی مسلمان پیروز کن هیویدار ماه رمضان بخورا الجولات مرا به امبیجن یکی تو اتفاق کردا و دوستانیا کردا بخورا بین امبیجن هیویا می مازن و اوه و جوالا وش تماشاوان راجی بخیراتند کمجی بله مجارة ما عولك وأما يرول سرباق فن هند زان حفتاها حفتا نوروزي بو هم لسرانسري ولات وهم هروها للدياسبورا لجلكي جيا وبجلكي شيوانج هف جودا نوروز هاتم بيروز كرن أما لوان نوروزا بنيرن وأز باور دكن دوان نوروزا دا حما بيجا حال روشة هر چار پارچه کردستانه به شیوه پیروز کردن وان نوروزا مرفت کاره تیدا ببینه وک نمونه کد بیجن که باشور کردستان قاس نفسه کی به ایرو حکومت تاوی هیا آزاد فدراله کد تلوید نری نوروز شاهیه هلپرکه خوارنه کیفه وسا هاته پیروز کردن و کواملید نرن لروجهلات کردستان که اوا 6 ماه های داوی برخودانه کی او که و نوروز هر وها وک برخودان لوی هاته پیروز کرن دیسا لروجاوای کردستان مدید که نوروز به حسرتا چندین سالا که بکاربن به آسانی به راحتی نوروز خو پیروز بکن لویجی نوروز بوی آوای هاته پیروز کرن لی دیسا جی جالین ملیسن دولتا ترکیه و ایریش هاته سر مالباته کی سه حب کاری خونده کر و جیناره کوان دوی دا جانی خوش دستان و پشتوی ایجا نوروز بو وکی متینگ وکی خو پیشاندان و با آواکی دن هاته پیروز کرن لباکور کردستان روشا ایرو ددن نشان جالی کی و کارستا اردهجی که بسر و هاتو بو جبوی خمگینیه که او شینه که هبو ناف گلین باکور کردستان دا که ندخواستم به شاهی و هلپرکه و نظام گووند و او پیروز بکن با آوای دن هاتنا پیروز کنن او جی دوی روشی دا هر واد دیسا جبر روشه هلبجارتن هنه که آلی جی نوروزه خستن وک پروپاندا بیجن هلبجارتن بوی آوای پیروز کنن از زیده درج ناکم از لسر پشت وان هنه کی تبنیه از مافی آخافتنی بدم رزدار قاسم ارگون که او چد بیجه برا هنه کی باس بکن امی بهورا جاردم بزبرن کرم که بکی قاسم بله اجی دست پیکه دا وان همولاتی می کردستان باکور و روز آوا جبر ارتحاجه کسین قربانیا را رحمت خوازم و کسین بریندار راجی شفا خیرت خوازم و بطایبت دست پیکرات خوازم نوروز آوان پیروز کم جبو براستی او آفات و او ظلم هاتیه سریوان ده تاریخ دا جیه خو گرتیه که آفات گلک مازنه یعنی
تشتهري بالكيجي دور ده هي ما باسا ويكريه ام باسا سياستا داگر كراي سر رينتنا واني ادهجه جيبكن كو مخابن داگر كري بروكي اشكره ده جاره ديسا خو نشان دا نيارتيا خو دروجه وداجي دروجه وهاداجي اشكره كرن كو هم وانا علي كاري قربانيين ادهجه نكر هم جي نحشتن براي واني كردو او درو دور دناجي رخصنه سيفيل يانجي علي كارن جهانه كو علي كاري بكن نحشتن مخابن روی خوی دجمناتی جارک نشاندان به مناسبت هم نوروز وان هم جی نوروز همی کردستانیا هر چهار پرچه کردستانی و هر جیه کو کرد لیدجین پیروز کم تایبت خوازم ویجی بیجم کو نه بس کرد لوی جغرافیای نوروز پیروز کن نه هن وک فارس و وک بلوج و وک آذری وان ملت ناجی پیروز کن مادام وانجیش خرابه نوروز وقت پیروز حساب کنم نوروز وانجی پیروز کن اونجی دزانم یعنی چروکا نوروز پچک درجه من زیاده بحثایی نکن لیتر گوتن که بریا زاینه عیسی بریا میلاد یعنی 10,500 سال بره دوی جغرافیا لهم بره کو دهاق ظالم دخواست به مجی کردا طبیعیت شخص راست افسانه خورت کردا به مجی وان ماره خو و صحت خود داید که پاشیجی وقت تماشاوان زانم یعنی اول رویان چون سر چیال و درش خورا اردیه که عسکری چکرن و پیشکشیا کوای هسنگر هاتن و ام بیجن چه بیجن یعنی اقتدار دهق تراکرن او جور و او بو وقت ججن وقت سرهلدان و جور و حیانها ملت کرد تایبت و وقت ججن کان تویش خورا پیروست کن لی جبر کو دمکی درج ولات کردستان هاتو داگر کرن زاف جیا عرف و عادت وان زمان وان و تشتوانی پیروزی هاتونه قدخا کرن تایبت باکوره کردستان کو امله چه بونه دجین تقریبا 100 ساله بو کو نوروز قدخا کربون ancak کسین کو بخواستنا پیروز کرناجی بدزی و وقت پیروزیت کرن گرک راستی تالیتوجیاد هاتن دوان داویه سال 5 سالی ور واجی نوروز شاهیه و اوکی زیده تر بو نشان و اشارت سرهلدانه بو اشارت آزادی و سربستیه کو کرد دوی چاخی دا خو افادت کرن یا جی جبر کو گرسایی چیلبون دخواستن بخلقی خورا پیروز کن او پیروزبایی بخورا آزادی و سربستی کردستان بینه اگر کو هم بین سر نوروز ای سالی راستی نوروز ای سالی بچکی جدا بوج نوروز بره هم لباکور وجی هانی زمان هم لباشور هم روز آوا هم دیاسپورا جدا هاتنه پیروز کرن او جی تیوه معنی کو ملت کرد وقت جواکیل که داره بین چه بویر بین نوروز خوش الگوری وان بویر ایارت کن راستی جی اوش خواه مخابن امتکارن بیجن که روژاوای کردستان جبر پیروزبایی جبر ویخصنا آگره نوروزه 4 شهید کرده هنه ام لوه داره برزداری وان بیرتینن و ام بانگی وان کسی که وان قتل کرنه و ایل پشتوانن ایکو پشتگیریه دنوان ایکو معاش دنوان و پرد دنوان ام وان شرمزارت کن و ام بانگی نتو یک بوی مافی مروبات کن که مداخله و هرمی بکن جبر کو او هرم وقت سوج دوبه کس نابه مکریه وقت دنیجی براستی ترک لوه داره حاکمن و ایکو محله و گند و بازار آجخصنه دست خوان کسین تروریستین که زیده تری وان گرید تب نبینجی زیده تری وان گریدای ترکیه نه دوی امبیجن ملت یکبوی که ریکی جوی ملتی را ببینه جارک دن کسین ندیار و کسین کوه در استاتویا ور نزانن مداخله وبکن کسی دوی گروه ناونتوی ورن و در اقتدار ور بخن دسته خو حتی او در آرام به حیای جبر کو ملت براستی نکارن خو اداره کن تین کشتن نکارن هرن شکایت خو کو در بکن عدالت تنه دولت تنه تشتک تنه مخواست از بالا کردستانی و بالا جهان دوی هم بکشین سر و داره لوی برز قاسم لوی پیشیا کتب دروازه عالیه دنه ببی یعنی خلق
کردن هر چار پارچین ولات کو از دبیجم دبینن کو د ارتهجه دا پرچکی آزاد یا جنک آزاد ولاتا کی مهیه پرچکی مهیه هیویا خو دخواز خو دگینه و داره هرچه د کارستا ارتهجه دا کو کردستان آلیکاری هات جرع اولی او چوجی کو خلق لوی دی کتبو ولاتی وان بو کاول ببو باجاری وان مالی وان کاول بو آلیکاری جوی وهات دیتن کو ولاتا کی وان هیه آلی کی وان هیه کت کرم پشکریه وان بکن هر aynı وسا د پیر لاو که ل جندرسه د خو پیشاندانه کی دا دایکه کی کرد هواره خود گینه مسعود برزانی رزدار مسعود برزانی دو پیشمرگه بشه نور یعنی دزانن کسی کی ایوان پیشتر کسی کی کوانا بپارزه تنه و راستی جی وسانه جبوی ویجی دخواست خواه هیویه خواه شینه وی دارد و جوار نالی کاریمه جا لسر گوتنا جنابتا دولت داگرکر تجار د آلیکاریا وی ولاتی نکن آلیکاریا وی خلقی نکن دبی اف خلق بخواهش بو آزادی خواه و جبو او که خواهشی بخفته بله بله شخواه مخواست از بال بکشین جبر که او در به خودیه و به استاتویه و کس نزانه شکایت خوشکی راب که واتی زم دبینه مخواست که یعنی طبی امبیجن بانگاوانی که مسعود بانگا که هری روایه که نها ایکو امبیجن ام کرماجید بین حلوچ قلعه یعنی حلوچ کرده باشور کردستانه یجخول باکور جی روجاواج در ارتهجه دا ایکو پیشی آلیکاریا خواگیشتان در کرد و کردستانی ها دیسا وقفا خیرخوازیا سروک برزانی بو او اوه لی دخواست راستی اوه یعنی دخواست راستی اوه لی مخابن یعنی سروک برزانی کنگه بخوازه نکاره هروی داره خواست کات کار بیا از دبیجم جبر که او که جورا چه و بلکی ری چه و هرما کردستان هرالوی داره خواست که تشتک واچه و او نبجی امکان نبجی بانگا وانجی هبو مجیل وان گداری کن دبی برا هنک ورن هنکی به طرف ورن بدر اداره بکن یعنی بحثی تنه یعنی اساد و رجمای ورتنه رجمه که فرمیجی ورتنه هنک چتل و داره بونه خودیه و داره او چد کن قیمه خویه نه قانون هه نه حقوق هه نه مافی مروبه هه تشتک لوی داره تنه براستی جیوان روشوان گلک خرابه مخواست از بوی معنی بیجم نام نتوی اجای اگر روجاوای کردستان جی روجلات کردستان جی برایم براستی تقریبا چند محل و درش خو سرهلدانک هم هرمی کردستانی هبو هم جی هدی بود سر ایران سرهلدانک هبو تابی جبر رژیم ایران براستی رژیم کوای هو و کنر حتی رو خواندن اوی ترا کرنا و رژیم لی باش هجان درز مزن لوی رژیم دا امیویدان دروج پیش دا و با آلیکاریا مافن مروان با آلیکاریا دولت کو مافن مروان پارزن لوی داره سیستم کانوچه و کرجی بگیجن مافی خوی که مانی مافی خوی کو طالب کن مافی وانی نها لوی داره سر آخا خوبن دست احلادار و شتاتویت خوازن که مانی جی باسا فدرالیزم اکید کن ده نوروز داجی اوه بردوام اوه سرهلدان دیار بو کو تگوتن زیادتر چونه سر مزل شهید و سرهلدانه لوان را نوروز خو پیروز کرنه دما پیروز بایه دا جارک دن رژیم امبیجن کونه پرست و رژیم فاشیست لوی داره بگوله حقیقی گوله باران کریه جارک دن بهوانه چوه سر خو پیشاندان نوروز جوه داره ام بخوا سر ناو پارتی آزادی کردستانه و به قنال چارتل مدیای شرمزارد کن وی رژیمه باکور کردستان جی دیسا افو لروجلات کردستانه وقت جناب تجی باسکر لسر گورستانا چونه نوروز پیروز کنه آگری نوروز ویخستنه باوه جینا امینی لسر گوراوی به شیار جن جیان آزادی لوی آگری نوروز پیخستیه هر وها لساقز او لساقز بو لسنه و
Mehabadê jî dîsa li sine dayîkekî çiye li ser gora korê xwe agirê Newrozê vêxistiye û li wê gotiye neman û mirin bo dijminên dîktator, dijminên dagirker bûî şiarî ew kiriye. Yani dixwazim bêjim li Rojhilatê Kurdistanê roja Newrozê her wek roja serhildanê ku ava çend mehe domandiye bûî hestî bûî helwestî Newroz hatiye pîrozkirin. Belê keremke. Belê. Eger em bizivirin Bakurê Kurdistanê Newroza Bakurê Kurdistanê bi rastî yani em bêjin salê hefteyê vir ve hemen bi eşkere be bi em bêjin yasayî be, neyasayî be, kanûnî be, meşru be, Kurd bi awakî Newrozê xwe pîroz dikin de salê herî bi şîdet da ku dewleta Tirk her tiştî qedexe kiribû dîsa jî Newroz bi awakî dihat pîrozkirin. Di gelek Newroza da şehîd dan li Bakurê Kurdistanê dewlet êrîş bir ser Newroza. Newroza me îsal jî hûn jî dizanin yani Newrozê da Partiya Azadiya Kurdistanê, Partiya Sosyalîstê Kurdistanê û TDK tevgêr bi hev re li qada Şêx Saîd xwestin Newroz bi awayekî yani medyayî û bi ala rengîn pîroz bikin. Mixabin dîsa dewleta Tirk bi awakî hovane û neyasayî û ne hiqûqî û ne bi ta awayî dîsa polîsê Tirk êrîş bir ser wan. Xwest ala rengîn ji wan bistîne û bela bike pîrozbahiya wan fermî. Baş bû li gorî îmkanên xwe berxwedan hevalê wê derê em wan pîroz dikin, em piştgiriya wan dikin û em dewleta Tirkiyeyê şermezar dikin ku yani biye çi yani çawa ku dünyaya eybe watê tibêjî zimanê Kurdî qedexeyê Tirkiye da tibêjî ala Kurdistanê qedexeye jî eybe yani çima bixwe dewleta Tirk serokkomarê wî jî dibinê vê alê da carek di cara hevdîtin bi serokê Kurdistanê azad rakir û çend cara jî di Newroza da ya jî di ciyêrina da ez bixwe dizanim li hewapeymana li Enqerê bi çend ciya watekek Mesûd Berzanî, Berez Berzanî dihate Enqerê ewan bixwe elqan fermî û bi hev re rûniştina nêjeyê ala Kurdistanê û ala Tirkiye hebû. Piştî vê saetê tên dibêjin işte al ev çi ye yasa nizam çi ye divê Kurdistanî êdî ji vê gav pêva zêdetirê yasayê dibe de facto pîroz dikin yani divê mixabin yani Kurdistanî piştgiriya van her sê tevgêra nekirin divû ku ew der eger ku şûna em bêjin 100 kesî da 1000 kes bûye ya 5000 kes bûye wî çaxî 5000 al hebiya ya 1000 al hebiya ve polîs nikar biya zêde tiştek kira divê Kurd dev ji van yasax û ji xwe re yasaxa daneynin yasax nîne ez ji virê bang dikim yani ala Kurdistanê yasax nîne li gorî qanûnê Tirka jî ne yasax dika ez xwe re em bixwe ji xwe re divê em ji xwe re yasaxa daneynin ew bêjin yasaxa jî divê em yasaxa carna yasaxa wan qul bikin ku ew jî bizivirin yasayê xwe qanûnê xwe bikin qanûnê demokratîkî. Belê ew te behs kir duî Newrozî de li qada Şêx Saîd ala Kurdistan û ji ber ku erdhej çêbibû di şînê dabûn wêneyên her bajarê ku xirab bibûn kavil bibûn li ser wêneyê wan bijî Newroz nivîsandibûn û wî girtin destê xwe yani Newrozê wek ji ber ku şîn bû û helbet Newroz jî evkekî rojekî ku pîroz e ji bo Kurda bê pîrozkirin jî nedbû bûye awayî pîrozkirin û dotira rojê jî dîsa her sê partî bi hev re evkin nêzîkî 25 pakêtên alîkariyê çûn bajarekî Semsûrê bajarekî Elewiya li wê wan ewka bela kirin li ser kes û karên ku mexdûrên erdhejê ku dewlet heta niha neçiye bi ser wan ve çûne ketine nav malên nêzîkê xwe pismamê xwe dost evkê xwe medît wê de ku her malekî 3-4 mal tê de heye. Belê. Yani Newroza îsal ewana bûye awayî pîroz kirin lê bi awakî din jî Newrozekî bi awayî din jî hatine pîroz kirin. Belê.
نوروز تایبەت کو HDP ئۆرگانیزە کردبوو هاتن پیرۆزکردن ئەو گەلێک ژی گرسەیی بوون لێ تابی یعنی ئەم بێژن ئەو نەورۆزێ وان زێدەتری سیاسی کۆ هەلبژارتن تزانی ترکیە کوردستانی نێز یەکەتیە ڕۆژەوێ ئەوانە زێدەتر خواستن ئەو کێ سیاسی فکرێن خۆین سیاسی بخەلکێرە پارڤە بکن ئەو ژێ حەقێوانە ئەم بێژن لێ دقادادا نەتەنێ هەدەپەی هەبوون نەورۆزە کۆوان پێشکەشیژی کردبوون کوردستانی هەمن زافێوی بەشدارێ وژر بوو بۆ ئالا کوردستانێ من تەماشە کرد لستەنبۆڵێژی مەسەلە چەند خۆرتێمە چبوون ئالا کوردستانێ دەرخستبوون ئێپاکێ باواکی فەرمینین بەژی کوردستانی خواستن وێ دەرێژی خەتا کوردستانی بدن خویان کردن لێ ئێستەنبۆلە بە تایبەت مەددیت کو هەمی ji seda bêje notê wî perçemên ya jî amblemên çepên Tirk bûn li wê derê. Yani jê Kurdistaniyê derketibû bibû ewkekî şölenekî çend xortê me tenê ala Kurdistanê birbûn ku belê li wîrê bêjin vak yani ji bo sembolîk bû zêdetir ne ji bo damga xwe li wê derê bidin rast e waye em hêvîdarin ku ew biraderê me HDP'yî jî rojekî madem ku der û dorê wan kes û karê wan Kurdin ew jî bizivirin xeta Kurdî û bi ser xeta Kurd û Kurdistanî Newroza bidin avakirin ew jî hêviya me pêşa rojê da goranînekî wa çê bibe belê ew cudaya Newrozên ku li herêma li Kurdistanê hatin pîrozkirin bi heman cudayî li Ewropa jî çê bibû. Yani bêjin rojhilatî wek mitîng wek xwe pêşandan Newrozê pîrozkirin di hejdê meha adarê da hema bêje li Kolnê li Stockholmê li Brîtanya li Danîmarka li Fînlandiya gelek bajarên Ewropa ewana wek li wê bi piştgiriya hemî Kurda helbet ewana li wê Newrozê wisa pîroz kirin û hinekî din jî wek şîn kirin bê helperke bê govend bê ew bê muzîk pîroz kirin Bakurî jî wisa pîroz kirin Başûrê jî wek cejin pîroz kirin yani adetê cejnê pîroz kirin yani ew atmosfera li welat li ewkê jî li diaspora jî her xwe bûye awayê nîşan kiribû belê vay rast e waye yani ji xwe em hê ji ber ku em çar perçe ne wek coğrafîk jî em bûne çar perçe bi wê manê em wek sosyal jî bûne çar perçe yani herî mixabin dagirkera sed sal tiştekî biçûk nîne herkes zêdetir li gorî edetê xwe ya jî li gorî rojeva welatê xwe pîroz dike li diaspora jî ji her çar perçê Kurdistanê Kurdistanî hene ew jî kêmanî piçekî vê carê wisa bû lê êko damga xwe li Newrozê da li diasporayê mesela serhildana rojhilat bû piştgiriya wê bû piştgiriya hemî aliya bû em jî wekî pakê beşdarî wan Newrozê piştgiriya wan bû belê eger ser Newrozê tiştekî din hebe tu bêjî bikin eger ne em ê bêjin bi Newroza gelê Kurdistaniyan carek din pîroz be bi hêviya bibe azadî û rojekî bi azadî û serxwe Newroza xwe pîroz bikin ku naverewka Newrozê pê bidin belê belê ew e yani ême jî daxwaza me û hêviya me ew e ku Kurdistan azad bibe û ser axa xwe bibin desteladar Kurd û odinav aram û azadiyê da li ser welatê xwe li gorî erf û edetê xwe cejna xwe Newrozê pîroz bikin hêviya me ew e em ê hemî Kurdistaniya jî carek din Newroza wan pîroz bikin belê em werin mijara xwe didiya ku mijara me helbijartine helbijartina parlamentoya Tirkiye û Serokkomariya Tirkiyeyê em bibên nebin ev helbijartin zav ji nêzik ve gelên Bakurê Kurdistanê jî bi awakî germ ew dike eleqedar dike û bixwazî nexwazî dê bi awayekî em jî dikevine nav wan helbijartinan mixabin wek gelek salên berê caraha jî îsal jî em dibînin ku partî û rêxistinên Kurdistanî caraha bê hazirin haziriyekî wan wisa bi giştî
كنا تويك بكار باري هلجرا ووسا داخواز وبيوستين جلين كردستان اللي بدرخه بيش او كي وسا جرانتنا حاضريه كي وسا جرانجيتنا جارك دنجي ام ليفر بي حاضري بي اماده نهاد كبنه هالبجارتنا هالبرد هالبجارتنا دا وقت كنت او تبا هر بارتي و هر آلی بیرو بوچونه کوی هيا داخوازه کوی هيا لگور ویجی تف دگرن لتركيا ام دزانه كوسي براهنه الجمهور هي ملي هي مافو كدو ازادي جي هي اوانا كنت لي دنيري دناف دستور واندا دناف چیه پروتوکول واندا دناف او کی واندا جبو گلی کرد و جبو نتوا کرد و جبو کردستانه بسر درزیه و بلانبه لی بنیاری تشتکی تیدا نابینی لی دیسا جی لی دنیاری که باکوری کردستان گلکی پارتی و ریخستن انگاجای ویجی بونه و هر وا پارتی و ریخستن دنجی هنه که دبیجن ام داخوازه ما هنه او که ما ملی هنه ام تخوازن وانا درخم پیش یا وانا دردخم پیش و بوی آوای تخوازن بکمنه نو هل بجارتنا بوی آوای تخوازن سیاست بکن هرچند هی زیده جی او نبه yani هی tam diyar nebe li اوانا تخوازن وان داخوازی خوا پیشکشی هنکی آلین دم بکن و بیش دبیجن که اگر ورنه قبول کن امی پشکریه و بکن یا جی امی تیدا بجی بگیرن اگر نه دی با آواکی دن تر بگیرن زیده دریج ناکم دهلم لیویاته کرم که وک جیگری پارتی آزادی کردستانه جیگری سروکی پارتی آزادی کردستانه هون چت بیجن و درو دوره که هون دبینن چت بیجن جالی کردستانی آوا بله بخوای من قاوا مثلا هالبجارتنا ياجي مثلا تركيا تي روجا و من از بوي پیوه دست بید کم از دبیجم کومارا تركيا جارك سر بنگهك خلط هاتيا آوا کرن گره معرف جوه داره دست بید يعني او چار خالن دست بید که قانون بنگهین ہے یک دولت یک ملت یک نظام چیک اگر جور نه دست بید کرن اف مثلا کرد و کردستانه یا نممکنه وره چاره سر کرن اگر چاره سر کریا پاشی از بیجم تابی لوات مرد دامزرانا کومار حیا نهاد رهنه پشتی سال 1905 ور و قاشو پارلمانتری و دموکراسی هاتیه ترکیه یعنی جی یک پارتی جیتیه خلاص بیه و هلبجارتر کتنه روژه و حیانی روژه ایلو هر پارلمان کرد دور ده هنه لتجاجی نبناوه کردیتیه چونه نبناوه کردستانه چوه جبروی مدگو وی چند سال پاشی وقت ما پارتیا که آزادیا کردستان دامز رانت شخو مگوتیه پارتیا من نه اهل بجارتنایه پارتیا من استاتویا کرد و کردستانه لی نابجن که ما علاقه دارنه که وقت وجی هانی زمان البته هر کسی علاقه دارد که جبر که ام بخوازن نخوازن با آواکی ملت کرد تبلیوان هل بجارتناد به لیوکا کومگو یعنی تشتی کو معرف دکاربه بکه اوه یعنی معرف دوه کو معرف بکره او بول وقوشی گودیسا مخابن ام نه حاضر هاتن نجی هل بجارت نابون ام دبیجن وقودیسا یعنی چند گروپ هنه چند اتفاق هنه یعنی اتفاق اقتدار جمهور اتفاق مخالفت ترکیه ملت و اتفاق چپا و ام بیجن هدفجی وقت پارتی ترکیه هر شخص کوکاوی کرد بجی اتفاقک جی آوان هیه بخواد تشتی کو مد پاراست و امد پارزن مدگو برا سه اتفاق بن يعني جمهور وملت وكرد اتفاقك بن ومخالفتها تركيا اتفاقك بن ومخالفتها كون نهاجي اقتداره شوية وجي اتفاقك ما خواست کو ام پیشی پارتی و رخصنی کردستانی بینن با هف سر خطه که کو ام بیجن معقول به
يعني ملاتي تركزي نترسينه ونزع راديكال من طالب وكومد چند مه تقريبا سالك زيادة ترى ام دعوة في طالب جمجرة بيجن طالب مين عاجل طالب ملت كرد عاجل ما جو ام سروان طالبا پیشی رخصتن کردستانی دوراست رخصتن سویل کردستانی بوان را اتفاقك سروان خط طالب هندك ياجي طالب نظم ام تشيكن و او تمثيلا كرد باكور بكن هر بابان هر دو اتفاق مزن جوان را بيجن اشتا املتكن اره زمان ما هي اره ولات ما هي اره كيماني زمان ما عيبه ونهيجي زمان ما راد بيجن زمان كي مديار امنزان فلان بيوان كيماني زمان ما بكن زمان پرورده ام پشگريا وبكن يعني برا امجي هبونا ما بكبه بن غارانتيا ياسا يعني قانون بنجهين يا قانون دنا اللي مخابن تشتكو ما تخواست هيجي مبدس نفسية وواه البجارتن جهات كتنا دريه ما دیسا جی خبات ما وقت پارتی آزادیا کردستان هیه لکردستان باکور وقت هلبجارتن ته روزه و ام وقت پارتی آزادیا کردستان یا جی خطا کردستانی ام بخوش خورا از واد بینم ام خطا هدفش خورا راقیب دبینم يعني راقب سياسي هم دبینم چوا جبركو او هر دبين ام بارتيا تركيا نجي لي مخابن كرد دبينا او بارتيا كردانه وقت دنگي خودن مادبن ام بدنا كي دنگي خو كشكاج هذا بي واتشه هي دبي ام ويدر زلال بكن ايد دوا اوكاكو بيستكبرجي باسكر بارتيا ما نه بارتيا هل بجارتنا هي بارتيا ما بارتيا آزاديا كردستان هي اگر كو ام بهنا كارا اتفاقا كي سر هل بجارتنا جي بكن دبي ام سر برنسبا بكن پرنسپی مچنه پرنسپی ما هبونا ملت ما طالب ملت ما عاجل وقت خواندن و نویساندن و وقت پرورده کردن و وقت ام بیجن زمان زکماکی ولا لهرم ببه زمان فرمی و سیاست آزاد ببه خبره خستن آزاد ببه بناسنامه کردی تشته وا يعني نه تشته ستاتویا وقت دولت و وقت سرخوابون لیج دوان تشته دا که معنی وقت ام به هفته اتفاق بکن دبي بكذا دكلاراسيونا أبيكو أم بشجري أو أم بكن يا أبيكو أم بوانا بكذا هالبجاتنا اتفاقي دبي أف برنسب أم جبيرانا كن دبردا يعني نظام أشخاص وقت أم هي أزفيا دريج كم دريج كت بروبلم تنا يعني نها جبركو باكوري كردستان سياسة حاكم كو دنگ خوش كرداد السنة هدفه هر بری هلبجارتنه و پشتی هلبجارتنه ملت کرد به اون چما نابن یک چما اون هلبجارتنه نابن یک او رخنه هیا دوی ام خلق ما اشکره بزان بیانی خطا ما جدای خطا هدفه جدای هدفه دوی ام پارتیا ترکیه نه ام ترکیه کی دموکراتیک دخوازن ام دموکراسیا ترکیه دخوازن تمام ام جیوان دخوازن لی ام جی دویجن ام پارتیا کا کردستانه کرد ملتکن ولاته وانه گره سر آخا خواه با اواکی دموکراتیک سر آخا خواه ببن دستلاتدار يعني ببن خودی ستاتو فرقه مي مزن موان اوه دبي ام فيا وقت ام بكيرا اتفاقه هالبجارتني بكن دبي ام وقت كرد واناز بيرنكن وقت باك وقت ام بيجن تفجيرن كردستان يعني خط كردستاني دبي ام وان برنسبه خود تجاريش بيرنكن آرمانج نه تنه چوینا پارلمانتو ترکیه آرمانجا ما اوه ام ویدره انکار نکن لی ام دویجن کردکی کو ناسنامه خو هر وره دویل وره جی ناسنامه خو بپارزه اجبوی کو ناسنامه خو بپارزه دوی سوندا نجات پرستی نفینه yani evte behevda gredayne em parlamento Türkiye perçekiş mücadela Kürdistan edibin. Jiboko em luwe deret kalbin denge Kurdu Kurdistaniya bivine vedere. Neko em herin luwe 500 milletvekili 400 parlamenter derken em demokrasi binin Türkiye falan bevan tişteki me watine talebeki me watine uşko ne vazifa me yaji. Dve em van tiştaj bir nekin le mekhabin em takriben 8 sale me ava bir ava se çars helbijartın sere me vaten em he khataka Kurdistani ava nakin ام اتفاق کردستانی آواناکن اتفاق هلبجارتنا تی میدانه و کردجی
وقت اتفاق تين بيراوان مخابن لباكور اتفاق هالبجارتنا تين بيراوان يعني كان بارتية كردستانية كوهنجي ناحو جي ازرخ نبكم او هركس بريزاوان كفشة 5 سال برج ده هالبجارتنا دا اف تشتيات باريزم ام بهورا بمخوست ام بهدفيرا بفي او اتفاقك هالبجارتني بكن تاني اتفاقك هالبجارتني مخابن چه نبود دسته پارتی جبو برجواندی خوی پارتی جیتی و جبو امبیجن شارداری کی چون به هدف را اتفاق بجارت نکته دیش تا بجم یعنی ام هدف وقت سیاسی راقب خود بینن لنای معنی اگر کو وان پرنسپ ام دبیجن هدف طالبا داخلیه هل بجارتنه بکه وان پرنسپا و پرنسپی هری گرنجی کو امبیجن ده هلبجارتنه دا وقت درکتن کادا هلبجارتنه اف پرنسپی ما تیدا خویام بکن دکلاراسیون هلبجارتنه دا که معنی اف هبه و ده هلبجارت دما هلبجارتنه دما میتینگا دا دوی اف پارتیه کو بوانا اتفاق کرنه هر چکا بناوه هدپی بکه بنیجی دبی او دامغا خو اوجی هلبجارتنا بخن ما في اخافتنه ایوانجی هبه ام بيجن آله پارتی ایوانجی هبه تشتی وا هبه موقت مربط کاره ده هلبجارتنه دا اتفاقك هلبجارتنه بکه يعني اخو ارمان جامعه اوه کو ام خطا کردستانی خورد بکن او بگیجن خلقی خو ام کevin هلبجارتنا جی ام نکevنه جی ام بخلقی خورد کاربن مور اخوال لهلبجارتنه باکور کردستان و ترکیه بکن اگر کو ام بیجن يعني پارتی آزادیا کردستان نه نممکنه به حسیاتی و به نجات پرستیا ترکیه لچلو سه بازار ترکیه خبره خستن که و کنجی دزانن تماشاوانجی دزانن جبو پارتی کی بکه هلبجارتنه گرج نیوه ولایت ترکیه زیده تریک و لهمی ولایت آجی سیا یک بازارو که وی خبره خستن که کنگره خوب که امام همام استانبول فرع می پاکه هی خلطه لوحه مدرنه خوی خینی مدبه ملت یام باخیور بو کردستانی و کردستان وی همه وی پی ویژه در خنده باشه همه چاو هارن لریزه طرابزون چنقل امزان کره پارتیا وکن جبر ویش خود جاره کی جکردارا بوی معنی سیاست قدخه یعنی ده پارتی قانونا دا جمارا سیاست قدخه کرنه لی ام بخواد بیجن نه همه ریکی جی هبه ام دنگ خود درخن دنگ خود گیجینن یا ملت خو خلق خو به او نهیلن به آلترناتیو نهیلن از باورم امدی سازی نهیلن تاری بله استاد ویجی لنها نا ام دزانه کو پارتیه کی کو شهرت ویجه اجی پارتیه کی کردستانی ما و مافی کو هلبجارتنه جی گرتیه کو کرب که هلبجارتنا حق پار تلید نری حق پار جد ویجه او تشته که هند ویجن از قبول تکم يعني او ديكلاراسيون او برانسيب كو هوند فيجن برانسيب من جي لي ام دزاني كو حق بار كو حتى نار نك د تو او كي هفكاريه كي كردستان دا اي باكوري كردستان دا جينا گرتيا لنهاد في البجارتني داد فيجن ورا من ورن ام بهورا يا جوارم بشكريا ممكن جنابي واتشد يعني بارتي بيجاز بارتي كردستاني ما ودبي او تشتك وقوتيا استقرم دكلارجي بكم وساجي بكم هالبجارتني هون جوارن يا ام بهورا بكن يا جي بشكريا ممكن بله يعني دخوازم اسكره في بيجم از بخوجي دامزرينري حق پاره بوم 7 سالاجي من جيگره سروکاتیا حق پاره کریه تابي وی دمدا حق پار جبو دعوا مثلا کردا 20 سال بره يا وی شاخي جبو کو کرد خو ifade بكن ancak حقاس معرفت کار بو خو ifade بكرا اللي مخابن سجارة مخابن برا حق باريس قداري بكن كو دسپیک ادا گوت مگوت پارتی آزادیا کردستان نه پارتی هلبجارتنه مخابن وقت از تحلیل حق پاره ایرود کم از وانا دبینی وقت پارتی کی هلبجارتنه ایدی یعنی هلبجارتنه حیا هلبجارتنه سریل ت پارتی کی کردستانی ناخن tam zıtı Kurdistani ve az sernave partiya xwe bejin partiya azadiya Kurdistanê her xweste be çi çalekî ki di lêhê Kurd û Kurdistaniya bike pêşî gazî hek parê kiriye û tim û tayîm jî wana red kirine. Îja ez vê tarîxa nêz da bêjim. Yani wetê hilbijartin kete rojevê
ئەوانە جی دگۆ هێ ڕسمی نەبوون کۆ مافی هەڵبژارتنێ بدەست خستنە دیسا هاتن van Partiya Kurdistanî em îtifak bikin em Kurdistanî ne û mixabin yanî hilbijartin çêbû pardon erdheş çêbû hilbijartin ji rojevê derket me got werin em bi hev re vê hilbijartinê siyaseta dagirkera ser erdhejê em bi hev re protesto bikin gotin îşê me heye. Baş e yanî çawa em ê çawa bi hev re ew ê çawa em ê hevkanî bikin ya em ê çawa bi hev bawer bikin ku em ê piştgiriya wan bikin ya em ê bi hev re tifak bikin û sibê em ê çawa bi hev re carek din xeta Kurdistanî xurt bikin. Ez dibêjim dîsa dibêjim sê car çar car dibêjim partiya me ne partiya hilbijartina lê em hilbijartina red û înkar nakin feqat mixabin yanî hekpar yani ji hilbijartinê heta hilbijartinê were wê hinek bersîva wan bidin ê bêjin yanî tamam ez bi xwe vî diparêjim eger hekpar were pakê bêje em bi hilbijartinê de tifaqê bikin ez ê bêjim tamam wek HDP ez ê ji wan re jî ew bînim ez ê bêjim em ê îro li vir protokol çêkin em ê bi hev re hilbijartin bikin lê watê hilbijartin jî qediya jî em ê xeta Kurdistanî bi hev re berdewam bikin em ê protokol bikin we nekir em ê we teşîr bikin ber miletê Kurd niha ew vê baweriyê nedane me baweriya me şikandine ji bo ku em ew bikin û dîsa dibêjim yanî bi rastî yanî seçima partiya hilbijartinê bin jî heyf e yanî ew dê hilbijartinê da wê çi deng bistîn em wan bin em ê çi deng bistîn çima îlayî xwe dikin partiya hilbijartinê çima heya niha nehatine ba Partî û Rêxistinê Kurdistanî ji bo çi yanî yanî nikarbûn di mesela zimanê zikmakî da bi hatina bi partiya re em bi HDP re vî karî dikin ku te eleqa me û HDP vevratine lê gava HDP na CHP na akt kî bêje bira Kurd bi zimanê xwe zimanê zikmakî zimanê dayika xwe perwerde bibin em ê bêjin werin em bi hev re ji bo ji vê dewletê vî mafî bistînin em piştgiriya hev bikin ê hekpar ku em divir da jî bi hev re nekin tenê hilbijartin hat werin û wila em Kurdistanî ne ez bi xwe zav vî fikrî germ lê narênim nizanim min îfade kir nekir nizanim belê lê meriv nizane ka sebebê wî çi ne meriv çawa wî bizanbe ez wî jî nizanim lê helbet ewana jî li gor xwe sebebê wan hene ka çima bi partiyên Kurdistanî re ku xwe jî dibêjin ew Kurdistanî ne çima bi wan re nakevne nav bereyên Kurdistanî ya jî kar wek ku te behs kir mesela ziman da jî eger nikarbin werin bi hev re bi te re kar bike û îro jî çawa bi kîja rûyî ya ji bi kîja ewkî dikarin bêjin werin piştgiriya me bikin teknîka yanî zav dûr nîne 15 roj berê 20 roj berê 30 roj berê erdheş çêbû dewlet sê roja midaxilê wir nekir neheşt Kurd jî alîkariya Kurda bikin baş e ku em hekparê di rojeka wisa da nikarbin dagirkera protesto bikin bi hev re em ê kingê bi hev re tifaka Kurdistanî ya hilbijartina yani ev divê bersîva vê pirse ye îşê me heye ma îşê kî tune belê em tiştekî din heye niha hem cepha millî û hem jî çi ye ew ê tifaka azadî na tifaka azadî û azadî û kedê ewana dibêjin mesela Kurdî xwedê giravî aliyê HDP mesela Kurdî derxistine pêşî çend ewkê wan daxwazê wan hene dibêjin em mesela Kurdî em ê dewkê de hel bikin di meclîsê de hel bikin bi dîtina te meclîsa Tirkiye ciyê wî tiştî ku meriv bikarve meselekî Kurdî tê de hel bike ez eşkere dîsa bêjim êm te fikrêm eşkere ne Partiya Azadiya Kurdistanê ku em Partiya Kurdistanê ne em 305 milletvekilî yanî zafîtî jî parlamenter bibine wîrê em nikarin mesela Kurda li wir helkin çunkî dewletekê elbette ji ber ku em dikaribin mesela Kurda li wê parlamentoyê hel bikin divê ew parlamento carek sîstema federalî qebûl bike em bi hev re rûnin û em vê meselê ew bikin nan tiştekî wat tune îro tune îro ji bo ku mesela Kurd çareser bibe divê Kurd û Kurdistanî temsîliyeteka wanî ku girseyî hebe û bi dewleta Tirkî re rûne ne mesela partîkî jî
دولت را و تمثیلکار دولت را رونین و وی مسئله سر ماسه چاره سر بکن یعنی نخواه من دست پیکه دا گود جروجا پارلمنتریزم هاتیه ترکیه حیانا کردوه پارلمنتوی هنه حتی بری پارلمنتریزمه آتا ترک چند ولایت کرده گازی وانکریه گوتیه هات مبعوث ارزارومه مبعوث سرته نظام سمسوره ویشا غجی کرده بریه لی مخابن او پارلمنتا ترکایه نه ترکیه ایش ترکیه هلوه پارلمنتو جوان کرده را زمان وانا دبین زمان ناسی و چالوه پارلمنتو مثلا کرد و کردستان چاره سر بوه تنه تشتکه از دیساد بیشم کرد امکان سیاستا که هبه ترکیه بچک دموکراسی هبه کرد ناسنامه خو هر نوه داره ختمینن و داره هر روز بین روزه و مثلا کرد دفاقتو تشتاب کن یعنی چاره سری دیسان آبه بختمینن دولت مجبور بمینه رونه کردارا جبویه یا پارلمنتو ترکیه پارتی آزادی کردستان هرگاف دبیجه جیه چاره سری پارلمنتو ترکیه نینه جیه چاره سری طرف کردا طرف کردستانیا و طرف دولت ایدی او مخالفن او اقتدارن او اردی بروکراتن کی دبه و خویه و دولت کی بن بوارا رونه او پرسگره که مسئله yani pırsgereke Kurdu Kurdistaniye Çin'e bine sermase ol ser ittifaka ki insani muruvati verin ba be şaru be pevçun çare ser tabi ev çare seri dilehe hem millete Türk daye hem ji Kurd daye le parlamento ne çare seriye bu pırsgereka Kurdistan yani bir komara mücadele hazar şekle mücadele cikiye ev derji bu Kurda yani bir komara demokratik eftiştan nabe tam tersi komara demokratik Almanca ev asimilasyonu bıçak biriye diname tamamı kadine. Belet hem de bildiğin Partiya Azadiya Kürdistan'ı ne bölücüye le ayrılıkçıya. Yani bölücü değil ne? Bölücü volat eme hatiye perçekirin. Em bölünmüş em de bildiğin Kürdistan perçebiye le em vek Kürdistaniya ser axa volat xwed xwazı bivin desteladar. Mana bir براوش خورا مانا جدر خن. بله komara demokratik de belki tamaşavan zede evkninin le komara demokratik gotuna Mustafa Kemal'e gotiye komara demokratik a Türkiye pek benim damezrinim ev komara demokratik ava 7 sale tişte ku Kurdara nekiriye nemaya او کارساتی کوانی سری کردن نمایه او کمره دموکراتیک کو آنها بحث کن کمره دموکراتیک او کو پروژه مصطفی کمال او کی ترکیه کمره دموکراتیک یک میزه من دست پیکه دا گوش خوک ام حیا و کمره دا مزراندنا وی نخنه ناف شیرووا و رخنا mesela Kurdistan çare ser nabe ev devlet ser inkar pazda millet o kemnete ve hatiye hava kirin. Çoğu demokratik dibe. Zibok o demokratik ve beka devlet avan peşeroja devlet ta xateriye daye. Yani az na car dibejim millet dikene hevaldır do dibejim millet Türktine. Zamanı Türktine 20 sali las xorası. Kabra cikil dünyayı bivinin de tarih eda 1000 sal beri Türk binave Türk ya Türkiye ka devleta Türkiye Kure. Ka hatta niko Türk dil kurumu unzam çık çene kirbun ka zamanı Türkiye bu. Ay bu yaki bu da Türk'üm 7 sal beri. Ama naha em tev Türkiye da akhvin metava kirine Türk. Ev tiştek ne? Jibovi dve em Kürt ji demokratik cumhuriyet zedetir dve em çar hale da mezrandına devleta Türk rakhnebk. Yek millet em ne yek milletin? Yek devlet em ne yek devlet benji gere? Mal te gotin ko lozane gotne ev devleta Kürt u Türkiye Kürt ne azınlığın paşi kemnetevi yabancı kabul nekirin. Başa manavi çiye zloma em dvejin gere lozanji isal sala lozane Salvagera 7 sal ve Kürt ve lozane bikin lozana 7 sal beri cara kanı Türkiye'ye perçep. Yani ne ev nabe. Bale geleki spas eğer anuzanım tişteki ku azidi لسر باخفم یا پرس بکم لبام نما اگر گوتنی تای داوی هبن کرم که گوتنی خواه داوی جیو بکن امی برنامه خواه تمام بکن
بله جارگن سپاس اجی گوتن منی داوی اوه برا کرد هر نکونه ناو او که ناو گری نکا هل بجارتنا کرد پروبلم آوان نه هل بجارتنه هر و اتفاق وره بیراوان هل بجارتنا را اتفاق وره بیراوان کرد به ورن لسر خطا نتوی کردستانی دموکراتیک بجون و ستاتوی طالب بکن ستاتو چیه؟ ستاتو اوه که کرد و کردستانی لسر آخا خو اداره بکن ایجا اف دبه خواسری دبه نظام فدرالیزم قون فدرالیزم یا دولت لی دبه کرد خو اداره بکن دبه نکونه ناو گرینکا CHP یا AK Partiye دبه لسر پروبلم خو نبینن سر تراکرنا اردوغان یا اقتدار CHP بلکه قسمی او بینه لی گاوا کو ام کونه ناو و خطه اما مثلا خوی دنش بیر بکن بانگا من اول تماشاوانا و الحمی کردستانیا برا وک کردستانی تف بگرن وک کو پروبلم وانی نتوی نهاتیه چاره سر کرن تف بگرن نه از وگا از المانیا ما از بزرگم از لیستا برینم از چه انسان عجیب بینم کو چونل هدف جبو بر اندامی مراجعات کرنه بینم چونکه هل بجاتنا ادرینم ایکو از هیچ هیوینا کم هر رو هدف پکه رخنت کنه از بینم وانجی مراجعات کریه از بانگا ما او بس ایدی ام بزرن به هست خوی نتوی کردستانی سیاست بکن ملت خو بوی آوای برای خستن بکن و سپاسیا تماشاوانا و سپاسیا چارپل مدیا جید کم جارک دن نوروز آوان پیروز کم بله همچی گلک سپاس جناب تتکن و گلک سپاس که تو بشتاری برنامه ما بوی ام دزانم که تو گلک جارا بشتار بوی لی دیساجی ام هیوید کن که ام پیشیده گلک جارین دنجی هف ببینن افگاف آماده ما ناف شرط و مش پشگیریا و بکن بکن برنامه اگر پرسی هفن ام کارن برسی بدن نه پرس تشتکی نینه باور ناکم اگه حوالی رژی ببینن دوی تنه گلک سپاس مالاوان آوا کو پرسیوان یا تجمت نگیشتنه یا جی تشتمت هف قبول کرنه ام گلک سپاس تماشاوانات که که اوا ساعتك بمرانه هر وها حوالی می رژی جی ام گلک سپاس وان تکن و دبیجن مالاوا آوا رمضانه ام واجی زیده نوستینن حتى برنامج كيدن بمنت خير وخشيه ده بخاطري باش